sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a melody ti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti melody. 5 kami nga agkakabsat a Pasig a babae. Ket addaan kami mataminan iti bukod mi a pamilya. Nabayag kami dito'y Singapore kas OFW. Kadwak ti inauna ken ti may kapat a kabsat ko. Permanent residence paikit din ti inauna a kabsat ko dito'y Singapore kadwana ti pamilyana. Tinnak istoryaan ita ket may papan iti nakasingsingpet a kabsat ko. Naanos, nagagat ken responsable nga anak, asawa ken ina dagiti 2 nga anak na. Kastameten iti patpatagmiunay nga ina. Sublian taman nga rod ti tawen 2024. Bulan idi ti Mayo. Kastoy man dagiti pasamak. Agyaman na, Diyos ko. Nalpas matlaan ng dagitar aramitak. Tinasayaan. Agi na naak man pa. Ay, kasta una yabannog ko Ni, sa dino itayon tinangikak iti cellphone ko. Kawan mo tito bulsak. Dayjay. Hindi sukgayam iti lamisaan itay. Alaak man taag cellphone ak diit. Ay, naliwayak mo tinag cellphone gapu iti kinaado ti inaramid ko. Nagadumat a message kan miss call ni Joyce. Basa ak man ti chat na. Manang, sumbatam ti awag ko. Kasapulan da ka ita dito'y ospital. Adda iti ICU ni Manang Roda. Critical ti kasasaad na. Diyos ko! Tinasayaat, awagak ti kabsat ko. Iti kasta, maamuak no anya tinapasamak kini Manang Roda. Hello, ading ko! Apay, anya tinapasamak kini Manang Roda. Apay nga adda iti ICU. Kinapudno na, jakpay amo no anya ti hustuan na pasamak manang. Isu apa nga asim ko matao may kaadagos dito'y ospital. Kasapulan da ka dito'y. Sige tagpakadaak iti amok. Urayan da kundi ta ading ko. Joyce. Manang. Apay ngamin aya. Anya tinapasamak kini Manang Roda. Jak amo manang. Sigun iti kaanakan ni bayaw, awan mat kano imbagbagan na amarikrik nana. Nabara kano idi na minsan nga aldaw, ngam impilit na lata ti simrak iti trabaho na. Pilpilitin da kano nga agpa-check up, ngam di na kayat. Ay na, amumatan ni Manang Roda. Di na kayat nga adda madisturbo. Ken aginggat kabailan na. Talaga adi na ibagan no adda rikrik na na. Wan nga rod manang. Angam idi talaga adinan san kabailan. Isu kanon amis mo tinangibaga nga agpa-ospital. Sapay ado ti kaso ti dengue ita dito Ay, wan nga rod. Sigun iti doktor amang tamtaming kenkwana. Nababaka no ti blood pressure na. Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti kabsat mi. Ispalam ko may ti mabalin apakaisagmakan na. Pangaasim, Diyos ko. Sigun pa iti kaanakan ni bayaw. Nagkolaps kano iti ambulansya ni Manang itay. Nabayagda kano nga in-revive. Naimbaglaangan ata nagsublimat laang ti angas na. Isu na laang tasaanan ang nakapuot. Isu nga indiritsodan iti ICU. Ayun gayam, sa dino ti ayon ni bayaw.
At dada iti chapel ti ospital, manang. Ala, umay ka taing tadanunan ida. Uwan, manang. Nag-text ka din ni Manong Alan no nakaawid dan. Uwan, manang, nakaawid da ka nun. Nasaya at ba't nga rodo nakaawid dan. Itikas tama ka inanadamat. Datapay lang ang tagbantay dito ospital. Barang makapuot mat ka ni Manang Roda. Uwan, manang. Di mat isuday ta ti doktor ni Manang. Uwan, isong agpay sumanang. Dito'y kalaang takasaritak ti doktor. Sige, manang. Doctor, how is my sister, Rhoda Ramirez? How is she? You are her sister? Yes, doctor. I'm very sorry, but your sister is in very critical condition. What do you mean, doctor? What's happening to her? It's hard to explain everything right now, but please don't worry. We are doing everything we can to save her. Just... However, I have to be honest with you. At this point, survival would be difficult. No, please do everything you can, doctor. Please. The best thing we can do now is to continue her treatment and pray. Yes, I will pray, doctor. Please save my sister. We will do our best. May I ask, where is the patient's husband? He went home for a while to rest, doctor. Please ask him to come here as soon as possible. I need to speak with him. Yes, doctor. I will call him right now. Thank you. And please, inform me once he arrives. I would like to talk to all of you together. Yes, doctor. I'm sorry to say this, but we've done everything we can. What do you mean, doctor? Your sister has a condition called myocarditis. It is an inflammation of the heart muscles, usually caused by a viral infection. Just go. This condition weakens the heart and reduces its ability to pump blood. Doctor, please save our sister. Please do everything for her to survive. Please. Doctor, please save my wife. I am begging you. There must be something else you can do. Please, doctor. I'm truly sorry, but her heart is no longer responding. It's no longer pumping effectively. We've reached the point where medical intervention is no longer working. Saan na mabalinda ito eh? Rhoda, pang-aasip, saan na kami kumamata basta panawan na tan? Lumaban ka. At na kami lang dito nga gururegan ka. Mami. Lumaban ka, Manang Roda. Pang-asim. I called all of you again because there is something important we need to discuss. What it is, doctor? At this point, your sister is being kept alive by the machines. Her heart is no longer functioning on its own, and there are no signs of recovery. Doctor, are you saying that? What do you mean, doctor? I'm saying that you need to make a decision. Just Decision? What kind of decision is that, doctor?
I understand this is very difficult. But continuing the treatment will only prolong the situation. And it will be very costly. The machines are the only ones keeping her alive now. Sometimes, the most compassionate thing we can do is to let her go so she can finally rest. Ading ko, edad tayon ti mamalubos ka na iti doktor. Amang ikat ka na iti masin ang nakakabit kinimanang iyo. Saan? Kasladyak kabalan, Manong. Saan? Diyos ko. Talaga ka di nga awanin dado maapamuspusan, manungalan. Panagkunat katawanan ipag. Nagiti doktor tupay kat napukawan da ni tinamnama. Diyos ko. Amo ka lumablaban pa ni manang iyo. Agaman niya kay karon. Talaga siguro ang aking galangin dito ay tibiyang na. Nagsakit. Ako lumas pingiti kinasakit na. Masapula palubusan tayon nga ginana. Saan, Manong Alan? Pang-aasim. Joyce, ading ko. Gusto ba't kit kino natin, doktor? Palubusan tayon nga ginana ti kapsat yo. Ngamin, nakakaasin da ito eh. Gapo ka nang itinagaton ang masin ang nakakapit iti bagina. Naparigatin dagiti urat na. Gapo iti ka-i-inject iti agas. Kan may siya, dumaktak kan matibil tayo iti ospital. Manang Roda. Manang, lumaban ka, pangasin. Sorry, bakit? Ay, ayatin ka ni patag na kaunay-unay. Ang masapol nga ramidin bida ito eh. Iti kasta, saan ka na marigatan? Palubusan da ka nga gina. Bakit? Aginanakan, Manang Roda. Ika ang danag. Tada kamin ti makaamo amang ibagakin ni Mama. Ipatpatagda ka unay, Manang. Hindi ka agdanag, bakit? Ikaring adak baybayan na kita anak na. Sikakat sigang tulat na ti babae ayatin kalipatag ko. Naginggat maunti nga angis ko. Ipatpatag ko unay-unay. Roda! Asawa! Anya nga iti planong ita, Manong Alan. No iyawid tayo iti Pilipinas ni manang yo. Ang mga numabayag pa iti pan na kay proseso na. Wan nga Rod. Sigurado nga ado ang papeles tinaskan nga asikaswan. Pudo na ita. Iso na sa saya at langan alamayan tayo pa iti balay. Tas atayin to ipakrimit. Si kaangarod Manong. No iso ti amom apagsayaatan ni Manang. Di iso ti aramidam. Wen, di kayag danag. Tas siya kundi mga sikaso ita amin. Mauding aldaw itan ti panakalamay ni Manang Roda. Ngam aging ga ita. Saan pa nga amo ni Mama tinapasamak kin ni Manang. Wan nga Rod, ading ko. Kaano nga ti panangibaga tayo kan kwa na Manang. Day tatidyak amo ading ko. Mabuta nga. Amangan kit dino di nakabailan nga aklonan. Adak ditan Manang. Ang anak na ti Pimusay. Iso anas kan laang matamamuan na. Adamat kit di puntom iti day taading ko. Si kangarudan at imang ibagakin ni Mama. Sige, taawagak ni Mama Manang. Ay, makaamuditan.
Masapul ng awagak ni mama. Ibagakan ko na tinapasamak kini Manang Roda. Aday ta, agriringan iti bangir alin niya. Hello? Mama, Hello, anak. Kumusta kayon dito abroad? Ni manang mo a Melody ngay, ken ni manang mo a Roda. Kumusta damutan? mama, ni Manang Roda. Ne, apay yan anak ko. Ang sangit kamutan. Apay, ada ka din napasama kin ni manang mo, ha? Awanan ni Manang Roda, mama. Anya, ne, anya nga awanan asasawuman si ka Joyce. Lawlawag man. Natayan ni Manang Roda, mama. Anya, ay di ka man mangrabak akastanak ko. Saan anasaya at dayta nga ibagbagam? Sa anak amang rabrabak, mama. Pudno ti bagbagak. Kinapudno na. Maudin nga aldaw ti panang lamay mi itaken kwa na. Saan? Sana pudno dayta. Saan? Mama, pagkalmaan nyo laang kumatirik nayo. Narigatan. Ang mga nuan niya pati mapasamak kada kayo. Apay ngay! Apay ngay at tinakasingsingpat nga anak ko pa. Apay ngay, Diyos ko! Apay ngay! Mama! Hello, ading ko. Kumusta kayon dita balay? Ni mama, kumusta matan? Ay, kaasi ti Diyos. Okay kami laang mat dito'y balay, manang. No ni mama ti kunam, dayjay. Kanayon ngag sangsangit. Sang kadamag na, no apay kano ani Manang Roda pa'y tinatay. Ubing pa'y kano ni Manang Roda, tapno mapasamak ken kuana ti kasjay. Una yan. Kunana pa'y kitdi nga isulaang kuman tinatay, saan ani Manang Roda. Kaasimat ni mama. Uwan nga rod, manang. Aging ga ita, saan na pa'y lang amalipatan tinapasamak ka ni Manang Roda? Saan lang aday ita? Da kayo akanayon ti pampanunutan na. Uray ni Manong Alan. Maikawad ka noonay gapo iti ipupusay ni Manang Roda. Anya ngay kat si kamat nga rod ti adda di tabalay. Ano sam nga aywanan ni mama, Juan? Wen, di kay agdanag, tadyak tupulos baybayan ni mama, manang. Agyaman nak, ading ko. Imawag ni Karin idi rabi ikanyak, manang. Anyat ko na ngay. Kumusta da kanumutin ije balay? Ay, agbilbilin kanumat nga rodan ni mama. Anya, agbilbilin ko nam. Ni, apa yan? Kimarumat kano ti diabetes na. Komplikado kanun. Saan laang aday ta? Adapay kano sakit na iti puso. Ay, Diyos ko. Katanya nga iti planong Joyce, adin ko. Agawid aksapay, manang. Kasaritak ti amok. Agpakadaak nga agbakasyonak pay laang. Kaya't ko makita ken aywanan ni mama. Sika ngay. Sige, tapadasak matiag pakada iti amok, adin ko. Tano palubusan nak, aggidantan nga agawid. Ay, tinak pinalubusan ti amok. Adda ka nung amin business trip da ita alawas ije US. Kat di na mabalin abas na i-cancel da itchay. No kasta, saan ka pa'y nga rod ang makaawid, manang? Ay, saan pa'y ading ko? Uray kayat ko, saan mat ang mabalin tadidak mat pinalubusan. Barang makasublimot lang ang adagos ti amok, taulitat tumanin ti agpakada. Siyak pa'y laang nga rod ti agawid, manang. Kapilitan agan-anad ka iti panagbiyahem ading ko. Agyaman manang, uray sika, agan-anad kamat iti trabahom. Saan na bale, taawagan kanto adagos, apaman ang makasangpetak ije balay. Iti kasta, makapagsarita kayo matkin ni mama.
Mama, Ne, apa yun anak ko? Anya ti sangsangitam. sorry mama. Sorry iti anya anak ko. Sorry no jak nakaawid. Kinapudno na. Kaya't ko una yung ti agawid. Ngam di na pinalubusan ti amok. Adda ka no ngamin business trip da itaalawas ija US. Kat di na mabalin nga i-cancel. Di ka agsangit Di ka agdanag na maawatan ka mo't. Amok asaan ka basta-basta makaawid anak ko. Mama. Bastagan andan ka di tahon. Ay wanam ti salunat mo. Laglagi pong kumaakan hayon nga ipatpatag ka unay-unay. Melody anak ko. Oray da kayo mama. Aywanan nyo ti salon at yo. Agpaimbag kayo. Itikas na. Napigsa kayon to into nagawid. Huwag anak ko. Urayag nga urayan ti panagawid mo. O sige nga Rudan. Agtumar kayon iti agas yo. Itikas na. Makainan na kayo matan. Agalas 10 mat ganyan man itirapi. Ngam apay ngay ajak pay laang maala ti turo ko. Rumbang na laang kumaan nakaturog akon iti kastoy nga oras. Ngamin, kasta unay abanog ko ang nagtrabaho itay. Ay, sapay kasla dagaang anak. Ay, agsalpo nakman pa'y kiti. Alaag ti cellphone ko. Naka-online payment ni Joyce. Nukas na, nakariing dapay. Awagak man kat di, takumusta ag ni mama. Mama! Mama! Ha? Ni, anyat mapaspasamak di balay, Joyce. Awanan ni Mama manang. Natay! Saan? Saan ang put mo dahit na? Saan? Unay, nagsakit, Diyos ko. Nagsakit. Itatipan na kay tabuntin. Ngamjak man lang matpulos makita iti personal. Nga oray iti maudi akong daway. Nagdagsan ti barokong ko. Diyos ko. Nagsarunong matlakit din nga inaladag iti doang nga ipatpatag ko iti biyag. Nagsakit. Manong Alan, nakaalak iti bakasyon ko inton December. Ay gat na siya at mat ano kasta ibag. Amangan no kayat mo nga igiddan kun nga iyawid dagiti abo ni Manang Roda. Iyabay minton iti tanamday di mama. Katwa na. Iti pa ilang mat aplano tayo tasan ka di. Ti mangyawid kan kuha na iti Pilipinas. Naaprubaran mat tindag iti papeles. Iso nga awan nga rudan parikot. Tapno itantang tayo pa iti pan nakaiyawid na. Manong Alan. Kinapod no na ipag. Diyak kumakayat ang maisina kada kami. Ang amanyangay nga rod. Kat masapul mat ang maiyawid iti ili ang nakayanakan na. Sumurot kami mat kadagiti ubing. Agkukuyog tayo ang mangyawid iti abo ni manang mo. Agpaiso Manong. Wen, Agyaman nak Manong Alan. awan anyaman na ading ko. Amummat nga aramidag amin. Basta para iti kapsat mo.
Mama, sorry no itaakla ang anak kaawing. Sorry no saan kayo anabutan pa'y asibibiyag. Amo ti Diyos, no kasano tiragot ko iti nga agawin. Ngaman yan, tawan man lang ang Apolos na aramitak. Dinak pinalubusan ti amo. Ngamin, naka-business trip da i US. Ipatpatag kayo unay-unay, Mama. No sa dinuman ti ayan nyo ita. Sapay lang kumata naragsak kayo. Katag kita kayo matan kiniman ang roda. Abantayan kan tarabayan da kami kumaitiinal daw apan nakigasang-gasat mi itibiyag. Ikarik atong galagawitak. Kanayonak ti umaymang pasyar kada kayo kiniman ang roda. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay. Kat di kay tupulos malipatan, Mama. Dua atawan meten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gayta, nalang tupay laeng itilagip ko ti amin. Nagsakit ken nagrigat nga aklunan. Nang rona kat nagsarunumat lakit din anapukaw dagiti ipatpatag ko iti biyag. Ti kabsat ko ken ti inak. Nagsakit ti nagsaruno nga ipupusay da. Ita, adda kami paylaeng ditoy Singapore nga agtrab-trabaho. Nukas jay amalagip ko ida, pamrayaklatan ti agsangsangit. Jakmat malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Iso nga isang sangit kulatan ti manglaglagip kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos ditoy atidog ken nagulo asurat ko. Toy pagayam mo, Melody. Ken ka pagaya Melody. Di mo lapdan ti bagim nga agladingit. Normal laeng ti agsangit ken makarik na iti sakit ken saem. Gapu iti pannakapukaw dagiti ipatpatag tayo iti biyag. Angem anya ngay ngarod ket talaga akasta ti biyag. Tunggal maysa kada tayo ket adda na ibatugan na agasat. Masapol nga aklunan tayo nga dadagiti banag asaan tayo akontrolado. Di ka umibet iti pamilyam. Pagtali na edem ti connection mo kadakwada. Kang runaan iti amin ay wanam met ti bagim. Ikkam itinaan anay nga oras nga aglunit ti nasugatan ariknam. Babaan iti ipupusay dagiti ipatpatag mo iti biyag. Lagi pam ida, babaan iti ayat mo kadakwada, saan ket apuro sakit tirik na. Patsyak adumteng tumatlaang ti panawen a makalipat kayo. Ngem kitdi, agtalinaedlat ta ti lagipda iti puso ken panunotyo. Alakastan pagayam Melody, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.